मुखी समस्तान प्रदान सुरान देव्युवाच प्रीतं तत्सवेद यदस्मतो मानसं देव्युवाच भगवत्या कथं सर्वं सर्वगतिर्वसतेजं नित्यसंसमागमं यशासरं यदचापरो देवस्माकं महेश्वरी संसारसं संस्कृता संस्कृता त्वं हि श्रीपरमादं यस्मते सर्वविश्वासोषितमा परमराणे तस्य वितर्येनासितकां प्रभुजी सदावि भगवतसदाम्बिके सुवाच इति प्रसादेवकृतोदात्मकाली सुमनोदिनभवम् इत्यदिगतं भूपसमतासात्मप्रादेवी देवता देवीवदन्तिजास्मि पुनश्च गौर्यासंवादभो तदादृष्टिदेवानां रक्षाणां लोकानां देवानुकरणीं तस्मैयाज्ञातं यथावत्कथयामि ॐ श्रीमार्कण्डेयसमन्वयदेयो देवीमात्मे सुरादिनाम सुदुर्याश्री देव्यार्पणमस्तु विनियोगः ॐ अस्तिगतं चतुर्श्रीमारस्तिविदाष्टोछन्दसि व्यामरीजं सूर्यस्तुं साम्वेदरूपं महासृदेवतं विनियोगः ध्यानं घण्टां दिविसंपराजनं तया समागं भवतो समागं भवतां नाशयिष्यामि दक्षिणात्यां तस्मां मम पावद इति कृत्वा देवा हिमवन्तं नगेशं जगन्मते देवी विष्णुवाय प्रष्टुदेव्यावचो नमो देवी महादेवी शिवाय नमो प्रभवदाय वितप्रदासां रोद्राय प्रभवदाय वितप्रदासां रोद्राय नमो नित्याय गौरदात्री नमो नमो दोषनाय चन्द्रगुणिनी स्वाय नमो कल्याणे प्रदां बुद्धे देवो नमो देवो लक्ष्मी स्वामी नमो दुर्गागतपाराय सारणी सर्वसाकारणी गति देव कृष्णाय उंगाय नमः अदे सोमनाथ रोद्राय नमस्तस्मै नमो 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 जगत्प्रतिष्ठाय देवी कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतसुष्माय सुरदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतचतुर्भुजे नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतसुपुरुणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतसुतारुणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतसुतारुणे सदा नमस्ते नमस्ते नमः या देवी सर्वभूतचारुणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतसुपुरुणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतसुष्मारूपिणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतशान्तिरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतजातिरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतशैलजारूपिणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतशान्तिरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतशैलजारूपिणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतशान्तिरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतलक्ष्मीरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतप्रतिरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमः या देवी सर्वभूतरूपिणे सदा नमस्ते 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 नमः इंद्रियाणां दृष्टादिभूतानां जागृहया बुद्धिसुतं तस्यै व्यापदेवी नमः चित्ररूपेण या कृष्णेन व्याप्य सदा जगतः नमस्ते 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 नमो नमः सदा पुरै पूर्वपुरुषसंज्ञा तथा स्वयंदिने सेविता करोतु सान सुभे दुर्विजयी समान्यपद्याणिहन्त चापद यासां प्रदं चापदै राम रमा रस्मा विदिशा च स्वयंवसे यासुया तक्षणे गहन्ति च सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः ऋतुवाच एवं सुयादियुक्तानां देवानां तथा पार्वती साधुयावतो लोक्यो जाह्नव्यानन्दनः सा प्रवीतां सुहृदयो स्तुयोत्काः सैर्वो तस्यास्यात् समुद्भावरीच्छिवातुं स्तोत्रं विदितुसमुद्येदिनिकाब्धे देवे समरेषु सम्भेन राजः शरीरकोशादित्या पार्वत्यादिगां कोशगीतं समस्तेषु ततोलोकयोगीयते तस्यां प्रणतायासं दक्षिणाभूषा वै पार्वती कालिके समाख्याता हिमाचलकदास्यां ततों विकापरं रूपं विद्याणां सुन्दरं ददर्शनो मुदस्य मृत्युसमसंयो ताभ्यां सुम्बाय जगन्नाथीसुन्दरं काव्यास्तुषि महादेवासिन्ति मदलम् नैव तादृक् रूपं दृष्टुं केनचिद्रूपं यादवेकां यशोदेवीं गृहीतां च विषयरत्नविलासं जोरयति देवस्यत्सा साधु चष्टदेन्द्रिमां भगवान् चष्टमर्षि यान्त्रतानिमालयो गजास्वादिनी प्रभु तेलोके समस्तानि सम्पदां दिग्रहे रापस्मायिनो गजनं प्रदात् पारजातसायं ततोषे स्वाहयमानं सरुक्तिर्मितश्रुतिर्वे रत्नभूमिमानं विनीतं राधिस्वेहं निदर्शे महात्म्यासमानितो निदाद किल्लितो चाब्दिविलामार्गपदां चतुर्वारणं विनिकान्त्रितस्ते
तथायं सिद्धनपरोया परासंप्रतिजायते मृत्युर्गान्धि नाम सद्युता पासराजस्य प्रादुर्परिग्रहे निसंवादजातस्य समस्तानादिनिर्विदो पुण्यक्षो वासो एवं दैत्यरनानि समस्तानादिजे रक्तमिषे कल्याणया कस्माद्भे ऋषवाच निसंयेव च संवसतं तथा चण्डमुण्डयो प्रेमासा सुग्रीवं दिव्यमासा इति चेतस भक्तव्यास सदगत्वा यदसितलोके सोमे यासीवितं तप्रासलं स्पर्शं देवी देवसर संबरलोके परमेश्वर दुर्गं प्रदेशेन तत्कालमागत तप्याता सहस्रतलिषु देशदागकृत्यारि अदित्यासनस्त मोमत्रलोके ब्रह्मो देवता सुनगा यज्ञभागं सर्वान् मानन् पदपदलोके भवात्मो वस्यानासिस देवसर गाद एतमुद्या समारोच्य मत्परिक्रामतुम्बयः ऋषवाच
कामे चैवानमुदासितावयं ते मुक्तां सहस्राणि मासहस्राणि तथा पुरी मुखे चक्रावरुषादारिन्द्रस्नाभिः बलिनां तत्फलं सर्वापुरुषाणां तदात्मानं मम वरदाक्षे माननीय ताण्डयति तथा यशनादिता केचिन् कृतां प्रतिमानता जगन्मूलनाशाय सा दन्ताग्राही विस्तः क्षणेन तत्फलं सर्वं प्रणामदं कृष्णाचण्डोपृदां कालीमातां सर्ववर्षमाक्षितां महासनाशायामास चक्रटमण्डलशिखिसहस्रशतानि शङ्काशिखानि विस्माननिसन्दं वयोवधापरन्थारकाभिमाने सौभूनि गणुरकं ततो सा भीमं भैरवनादिनीं कालीकरालसहस्रादिर्बलं दर्शनोज्ज्वला उत्थाय च मासिषं हेदिनी देवी चण्डमुदावत कृत्वा च सकेशुसुरनशास्त्रकान् अथ मुण्डोऽध्यापतपत्तां दृष्ट्वा चाण्डं निपातितं तमापत्यद्भुतो सा खड्गाभिहतं श्रुषा हते सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दृष्टो भेजे भयादुरं शिरचण्डस्य काले च कृत्वा मण्डवे च प्राह चण्डास ऋषिमात्मेत्य चण्डिकां मया तवानोत्रो प्रहर्तौ चण्डमुण्डो महापदौ यद्योग्य स्वयं शुभो निशुम्भरसति सुरुवाच तामनीतो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुवाच काली कल्याणी ललितं चण्डिकावच यस्मा चण्डं च मुण्डं च कृत्वा वागधः चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति ओम। यदि श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणे मनमंदिरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डपदो नाम सप्तमोऽध्याय श्रीदेव्यार्पणमस्तु। ध्यानम् ओम अरुणां करुणाङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमां देवराव्रतां मयूखै रहमेत्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निधे तृतीयमुण्डे च निपदातते बहरोषेशसैन्ये सुक्षेत्रेषु सुरेश्वर ततः कोपराधिरेश्वर सुप्रतापना उद्योगं सेनास्य तृतीयनामोद्दिष्टः अद्य सर्वबलिर्दैत्या षड्धिता दरायुधाः कम्बूनां चतुर्दशां यान्तु सुबलिप्रताः कोटिवीर्याणि पञ्चादशसहस्राणां कुलानि बहिः शतं कुलानि धीम्राज निर्गच्छतु समागतं कालकादुरमौर्य कालके शस्त्रा यद्य युद्धाय सज्जा यान्तु आज्ञातमतामहो अज्ञातता सुरभि शम्भो भैरव शासनं निर्जगां मासन्य सत्सवेशगा प्रथम आज्ञान्तु चण्डिका दृष्ट्वा सत्सरीव विष्णुं जास्वेन पुर्यामास धरणीगुणान्तरं ततः सिंहो महानिधं तद्विजमागतवां घण्टाशून्य तदाम्बिकां चोभयगतं तनुजितया घण्टानां नानापुरुषात्मुखां निनादेश काले जिग्मे विस्त्रादिकपान् तां निनादतमुरुषे दैत्यश्री चतुर्थं देवी। हेलो योधमभ्याय योध नंबिका गो गुरुरुणि तथैव वैष्णवी शक्तिर्गोप्रतिष्ठा संघचक्राकृता संघो संघस्था वयो यज्ञवाराहमुतलं रूपं वा विवृतो हरे शक्ति समाप्य यो तत्र वाराहि विवृतितनुं नारसंगी निगणस्य विवृति तस्य प्राप्त तत्र सदाक्षिष्व क्षिप्तनक्षत्रसंग्रधिः वज्रहस्ता तथेन्द्रिय गजरारोपरिहिता प्राप्ता सहस्रयानयता सुग्रस्थितिवसा ततः परिवृता वीरनासोदिमशक्तिभिः अन्यसदासुराशिग्रमो विद्याहै चण्डिकां ततो देवी शरीरुक्ता निष्क्रान्तिर्विष्णुः चण्डिका शक्तियुक्ता शिवानासदयादशीं सा च धूम्रजटिलः श्रीनामप्रतिता दूतं गच्छति भगवान् पार्श्वस्मयो ब्रूहि निस्मच दानवारसिदुरितो निशानमादस्तपायो समुपस्थिता त्रिलोके मन्द्रोलपतां देवी सन्तु विरजतु यूयं प्रयातपादालां यदि दीपितमुच्छयात् बालवरोद्धभः चेद्बद्धो यदुता ततः प्रथमे वाग्दशता देवी यमुरायः सततान् प्रजां बाणा शुक्लशक्तिः परस्पान् छेदशलीलया ध्याता दुर्मुक्तिर्हेस्वी तत्या शुक्लसता काली शूलपादविदारितः स कटकवान्
चाराजो नादा पूर्ण दिगंबरा जटा चंडाटहा शिरसा शिवदूत्या भूषिता पेतु प्रतिज्ञा पदवास्या नकांदास्ता साधायति मातृगणा कुटुंबदेवी महासुर दृष्ट्वा पायदेवी सदेवीना सदैनिका पायदेवा दृष्ट्वा दत्या मातृगणागां योद्वायो प्रदो रक्त बीजो महासुर रक्त बिंदुदा भूमो तत्ये सरिस समपति विद्यां तत्प्राणानंददास योदेशगावदेशत्या महासुर तस्य विभजे रक्ष्मीनाथ्य प्रेस्यादस्य भू सस्राव सुमणितः समस्त योगदा योदास्त पास पराक्रमा जातास्ताद वीर्य बल विक्रमः ते चापे युद्धशस्त्र पुरुषा रक्त संभवा समाम मात्र प्रस्तावे सत्यपाता विभीषणः पुनश्च वज्रपादित क्षतमस्य श्रोजितः पवाह रक्तं पुरुषा स्ततो जाता सहस्र वैष्णवी स्मृति जीव चक्रिपाळ विजयगहनः गदया ताडयामास इन्द्रियतम सुरेश्वर वैष्णवी चक्रविदस्य रुकि रुधिरस्राव जगत व्याप्तं तत्प्रावणे मासुरे जगन्नाथ जगन कौमारी वाराही संसाद माये शक्तिबीज मासुरे समावास चापि एवाहन प्रभो पृथक मातृकोप समाविष्टो रक्तबीजो मासुर तस्या तस्य बहुधा शक्तिशूला पदार्थयो विरक्तो गणमानसुरा तैश्चासुरार्भूतसुरैरकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव्या भैया जिग्मतमुत्तमं तान् विषण्णासुरान् दष्ट्वा चन्द्रिका प्रासुता उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मक्षस्रपात्रसम्बोधनां रक्तबिन्दु महासुरां रक्तबिन्दु प्रतीच्य त्वं भक्तेवासाळेन वेदां भयनिसादृते उत्पन्न महासुरान् ओम एकशयं देव्या श्रीशीला रक्षो गमेशति भक्षे माधुग्रा तोस्पति चापयति तां तव देवी सूर्यनाम जगानपदं मुखेन काले जग्रहे रक्तबीजस्य सोडितं ततो सा वा न जगानं गदया चण्डदण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापादे तस्याथं देवस्तं यतस्तुते चामुण्डा सम्प्रीति मुखे तुकाति यस्या रक्तपातां महासुरां ताश्चादगतं चामुण्डा पपो तस्यावसोडितं देवी सूर्येण वज्रेण बाहे जगानदबीजं तं चामुण्डा प्रबोधितं सपपातमहि पृष्ठे सहस्रशङ्खसमावत नीरस्तमहि बापुश्रिता नृपं तेषां मातृगणो जातो नरता संगमदोद्भूत ओम श्री मार्कंडे पुराणे सावर्ण मंत्रे देवी महात्म्ये रक्तबीजवते नाम अष्टमोऽध्याय श्रीदेव्यार्पणमस्तु ध्यानम् ओम बन्धूककाञ्चनिभवं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशोजवरधां निजबाहुदण्डे बिभ्राणबिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रमरधाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि ओं राजोवाच विचित्रबिन्दमाख्यातं भगवन् भवतां मम देव्याश्रितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रयं भूयश्चेचाम्यं श्रोतं रक्तबीजे निपादिते चकारशम्भो यदि कर्म निशुम्भुश्चादिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपादते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वन्नेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामरसः महद्वतन् अभ्यधावन्यशोषत मुख्यसारसुरसेनया तस्याकृतस्तता पृष्ठे पारसरयोश्च महासुरा दन्द्रष्टस्ता पुरा कुद्धा हन्तुं देवी उपायुः आज गाम महावीर्य शुम्भोऽपि सुबलेर्वृत निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मारुधि ततो युद्धमधिवासी देव्या सुमनिशुम्भयो सर्वर्षति बोग्रं वेगयोरिव वर्षयो चण्डिकासुरोत्करे ताडयामास जाङ्गेषु शस्त्रेषु सुरेश्वरः निशुम्भो निशतं खड्गं चर्मं चादाय सुभृशाम् आताय मूर्तिं सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडते वाहने देवी क्षुरशेणाविषुत्तमं निशुम्भस्याश्चिद्देत झर्मचाभ्यचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेवसोऽसुर तामप्यस्यन्तुदा चक्रे चक्रेणाभिमुखावताम् गोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जिग्राह दानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चार्य चूर्णित आविद्यादगदां सुहभिक्षिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या शूलेन भिन्नामस्तु समागतः ततः पशुवतां तमायातं दैत्यपुङ्गवम् आहत देवी बाणो घोरपातय भूतले तस्मिन्ने पतते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातवीर्य संयुध्य प्रयतो हनुमाद्विकां स रथस्तस्य तुच्छे गिरीतमृपायुधे भुजिरष्टाबलैर्वास्ते प्यासे सम्भवो नमः तमायातं समालोक्यं देवी सङ्गमवादयत्
ज्या शब्दं जापे धनुष्कार कराति भी सहजं पूर्यामास कुंकुमेन जघण्टासुनेन च समस्त दैत्यदेशानां तेजोवद विदायिनी ततः सिंहो महादैन्याजिते मम महाने पूर्यामास गगनं गाम तदेव दिशो दश ततः काली समुत्पद्य गगनं क्ष्मातरायतः कडाभ्यां तन्निगादेन प्रक्त्वा नास्ते तिरोहितः अट्टाटहासमिदं शिवं शिवदूती चकारः ते शब्दे सुरसुरार्षि सुमकूपं वयुः दुरात्यादृष्टेति व्याजहाराम्बिका यदा तथा दूर्तिविदं देवरागस संस्थे शुम्भेनागतया शक्तिर्मुक्ता ज्वालां विदिषणः आयन्ति वन्यकूटाभासा निरस्ता मूलोत्कला सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयात्मकं दीर्घान्तरे स्वनो घोरो जितवानवविदधि शुम्भमुक्ताक्षरादेवी शुम्भरस्ते प्रेताक्षरां चिच्चेदस्वरूपे सदसोतः सहस्रश ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनावजगातमः न तथा वेतो भूमौ मोचितो न्योपातः ततो निशम्बस सम्प्राक्ष चेतनामत्कारमुखौ आजघान शरीरदेवी काली केसरिणां तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनां युक्तं धनुर्येश्वरः चक्रायुधेन चिच्चित्या छदाया च चण्डिकां ततो भगवती कृत्वा दुर्गां दुर्गतिकारणीं चिच्चेतानि चक्राणि स्वरेकाशयकाशदः वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावद्भे हन्तुं दैत्यसेना समापतः तस्यावतदेवासो गदां चेत् चण्डिकां कटकेन सिद्धार्णेन सदुर्गं समापतेन सूर्यस्ता समाधाते पृथ्व्यासूर्येण बेकाचण्डिके विनश्येत सूर्येण हरियान्ते सुनिर्व्रतं महाबली महावीर्यस्य प्रसोदनं तस्य निष्क्रान्ते देवी प्रसस्येव कटकेन ततो सावतवती ततः सिंहसादुग्रे नष्टा सुधीर्दोर्धान् असुनास्नाकाली देवसूदिस्वातः कौमारी शक्ति वृंदा केदी हिन्दी सुमरभास ब्राह्मणी मुदेन दैत्यो नाते नाकृतः माहेश्वरी सुदिन भिन्ना भेषुदा परे वाराहितुं प्रकारेण केतुर्युक्ता भवे अंडं खण्डं च चक्रेण भीष्मं व्यादान वाकृता वज्रेण चन्द्रियस्ता ग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्वने सुसरसदा सुराके महाबाद भक्षिताश्चा परे काली शिवधूति मृगादिभय ओम श्री मार्कंडे प्राणे सावण मंत्रे देवी महात्म्ये निशंभुनाम नवमोध्याय श्री देव्यार्पणमस्तु ध्यानम् ओम उत्तम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचंद्रवन्ने नेत्रां धनुषेतुताङ्गकुशपाशूलम् रम्यैर्भुजैः सदतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दु
दशोऽध्यायः श्रीदेव्यार्पणमस्तु। अथ प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमस्य समार्षि महाकाली जगाति चंदन सुसिः रक्तं अग्नेः स्तोत्रं वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रति प्रथमं सर्वे योग ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपटं शिरा संदधतीं करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् अस्मदुद्धिमासे पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सविदे हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। ओम नमः शण्डिकाय ओम मार्कण्डेयवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो मनोकतिष्ठमः निशामये तत्पद्यं विसरादगधूमः महामायानुभावेन यदा मन्वन्तरादिव सबभूवमावागा सावर्णेशनयोरभे सरोजसेन्दरे पूर्व चैतसम्मत्सुधं श्रुतो नाम राजा भूतसमस्ते क्षितमण्डले तस्य पालयति सम्यक् प्रजापुत्रा निभोरसां बभूव शत्रो भूपाकोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्वध युद्धमति प्रबलवदण्डिनः न्यूररपे सुब्रमायातो निज देवादिभो भवत् आक्रान्तसमाभागस्थिता प्रबलाभिः आमाते बलिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मनि केशो बलं च प्रथमं तत्रापि सुपरितः ततो मृगयाव्याजेन हतभयावेशमभवति एकाकी हे मारोह्य जगाम गहनं वनं तत्रासमाधिस्य प्रशान्तपदाकिर्ण मुनिशिष्यो प्रशोभितम् तस्थौ कञ्चित् कालं जमुनां सकृतं वितस्ते तस्य पदंसि तस्मिन् मुनिवासर्वे सोचिन्तिता तत्र महत्वा कृते चेतन मत्पूर्वे पालनं पूर्वा मया हि मत्पुरुषवृत्ति पालयति वा न जाने स बुधा देतु मम वेदं यादा कानो भोगवसते ये मामृता नित्यं प्रसादं भोजने अनुवर्त्यं ध्रुवं देवदेव कुर्मान्ति मनुपूर्तां वसमेव कृपति सतमभ्यं सञ्चितः सुवै दुःखेन सजयं कौशलगमिष्यते एतादृशमास भारतसप्रदासमानसो वेगस्य सपष्टस्निकस्तं हेतु कश्चामने तत्र शोकसकृपासं धर्मनादर्शते व्याकरणतस्य भूपति पुनरुद्धमः हे वृत्यो वाच सतं वैश्य प्रसायावतो नरमं वैश्यो वाचः समाधिनां वैश्यो मतपन्नो धनानां कुले पुत्रार्थे तस्य धनुरुपदास्पति प्रदेशरादे पुत्रादे जन्मधनं वनमज्ञादुःखे निरस्तचावता मतिः सोहनं वेदि वरदानां कुशलात्मकां पुत्रवर्ते सुतानां सुधाराणां संस्थ किं तेषां ग्रहे क्षमं क्षेमं साम्प्रतं कथं ते किं शतप्रत्यातपतिं किं न ते सुतः राजोवाच येन रस्त भगवान् लब्धे पुत्रदारादिभूतेषां भगवान् स्नेहमानसं वैश्यवाच एमेवमतिता प्राह भगवान् तत्स्फुटं केन कृतपराधिं पदे सुवार्तेषु किमतिजानामि जानामि यद् तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं न च जायते करोमि किमिष्ये मनस्तेषु प्रतिदृष्टं मार्कण्डेयवाच ततस्तो सतो विप्रतं मुनिः समुपस्थितौ समाधिर्नां वैश्यसौ स च पार्थिव सद्धमः कृत्वा दोषौ यथा न समितं प्रविष्टो कदा सवादितौ राजोवाचः पुनस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं विना तत्किमित्र महावाच ज्ञानमस्तमस्तस्य दिवान्दा प्राणतः केचन जातरतमेवादशाप्रदेकदाय ज्ञानं तमनुष्याणां एतेषां मृगभक्षणाणां च एतेषां तुलमनुषा ज्ञानसंप्रतिष्ठां महामाया प्रभावेण कारणात् जगत्पते महामाया जगत्
महामय प्रचुदे तस्या प्रचुदे वचन जगति मनसुदाचराचरम तेस्या व्यसनामृता नितां भगवती मुक्ते सा विद्या प्रमाणपति भूता जनार्दन सदा सेवा सर्वेश्वरी राजोवाच भगवान काय सा देवी महामाया भगवान महाप्रति देवी यशुरूपा यदुध्या सर्वसुचामि तो विमुदां वरं कृष्णवाच निदेव सा जगन्मूर्तिस्ता सर्वार्थितं तथा तोत्पत्तिं प्रोदा सदां महादेवानां करस्तेसिंहान् बोधिस्तादां उत्पन्ने भवति निद्रां तदा स्वासुरो घोरो विज्ञातो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसतो चौग्रो प्रसप्तं च जनार्दनं दृष्ट्वा वयो निद्रां तामेकाग्रे संस्थितं विबोधनार्थाय गतिष्ठतां भगवती विष्णुरुतां ते सबूं ब्रह्मोवाच महामोहाच भगवती महादेवी महाश्री प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणतया विवासिनी कालरात्रि महारात्रि मोरात्रि सिद्धारुणः त्वं श्रीश्वरी सुमिस्त्रिं खड्गने सुग्रीं घोरागति यच किञ्चिद्वाद सदस्यत्वा क्लात्मिके सर्वशक्ति त्वां किं स्तुतिता यजातुरासकृतपादं सोऽपि निद्रवसं नीतः कस्त्वां सोऽतु महेश्वरी विष्णुमादसदेवचं कालरास्ते शक्तिमान् भवेदं सा त्वयामस्ते दुर्धृति संस्वामयं बोधस्य क्रियमातस्य हन्तु मेदो महासुरो ऋषुवाच एवं सुतादेवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुर्गेटभो नेत्रासी बाहोस्य भेस्तोरस निर्गमितरसो ब्राह्मणेभ्यो जन्मतस्तो च जनार्दन ये कारणभेदस्य क्रोधरक्षे क्षणाबन्तं ब्राह्मणां चतुर्वदसां देव भगवान् हरि पञ्चरो सहस्रप्राणी भावप्राणिभू तावते बलोमतं श्रीकृष्णश्री भगवान् वाचं वेदवदेवमोहं पद्यावदातपश्यां तथा सर्वपापमोयो जगत् विलोक्यतापयां गतो भगवान् कमलेक्षणम् आपाहं जनादेवतीं शरीरं श्रीवाच देवदूता भगवान् शक्तिचक्रकथावृतः तत्त्वा चक्रण बहिश्चेत् ब्राह्मण संस्था प्रभावमस्यादेवास्तो भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ श्री मार्कण्डे प्राणे श्रावणे मन्त्रे देवी महात्मे मडुगेटवधो नाम प्रथमोऽध्याय श्रीदेव्या निशम्य देवानां विशावि मधुसूदनं चकारवतं सम्पूर्णपुटिं ततो कोऽपि गोपणस्य चक्रोपदनात् तथा निष्काम्यं वेदजोपमणं सङ्ग्रहश्च अन्येषा देवदेवानां शुक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समदेशश्चेदज्ञं समगच्छतः देवदेशं कूटं चलन्ति पूर्तं ददर्शस्ते स आस्ततः ज्वाला व्याप्तवदिगन्तरं मधुरं तत्र सर्वदेशं रेखस्तं भूयानि भावलोकं यथपूजां तेजस्तेजादेवमुखं यामे चापं केषां बाहु विष्णुदेशां सौम्येन सुतमेकं मध्यं चैत्रेण चावतं पारुणेन च दुःखेन ब्रह्मपादोताङ्गुलीसुरेतेषा प्रार्थनां तस्यास्पदं वसुतां प्रजापते तेषा नायकं तथा पावकतेषा देवानां समस्तदेवं तव समस्तदेवानां तेजो वा शिव मधुधां तं विलोक्यं मुद्रां प्रवासं तुमरश्री शूलं स्वादवान् कृष्णसमुत्पादसमुत् शङ्कं च वर्षं शक्तिं ततो शक्तसै हुदासन मार्तोतानां प्रापणं तत्तो तदौ तस्येतरासु घण्टां मैराजां दण्डं पासं सामुत्पदितं प्रजापतिस्मालाजं कन्नूरं समस्तरोमकूपेषु निरस्ति दिवाकरं कलशादितमान् कटकं तस्याचरं निर्मला क्षीरोदस्यामृतं हर्षताम्बरे चूडामध्यं तथा दिव्यं कुण्डले कटकाङ्ग च गर्दचन्द्र तथा शुभ्रं केयुरासुबाहु नूपुरो निपुटं तथा मधुमं लिङ्गुलयस्तुं
अस्त्रारूपाणि हेम वाम बाहरम सिंगम रत्नानि विदानि च तथा शून्यं सदति पानपत्रं धनादिसिं देवसिं महावणं नागाहारं ततोतस्येत ते च पृथ्वीमादमदीन च पृथ्वीमापुषिता समानदानादो च चाटहासं मुहुर्मुहुः दशानादिन घोरिणं तत्सारणभावपूर्तनवम् आमयादमद प्रतिशब्दमापुषितं चक्षुषे सकलानुका समुद्राश्च चकां दरे च युद्धस्ते परमर्दे भिन्ददा पास भट्टिकै नारायणो गुणगामो देवी सत्या आभयदन्ते पुनः गणासंतवरे बृन्दासतेनापाने तस्मिन् युद्धमहोत्सवे देवी देवी देवीनामात्र पादयामास जीवन्यानुकण्ठा सुनिमोहिता असुरार्भुवि वासेन बद्भावजाकान्निर्भरत केचिद्विदाकदासि तीक्ष्णे खड्गपपातपरे भूतवद्वासेन केचन्निर्वता भूमभिन्नासुरेण बक्षुजेन्द्र सर्वकेण गत्वा केचन प्राणापरे श्रीरांशवेनो रण्ये पासा मन्ये मध्ये विदारिता छिन्ने पिचान्ये सरसे पतिता पुनर्दिता कबंधा यो धर्मे दुर्देव्या गृहीत परमायुधा मध्ये चार सैन्य से बाराणा निन्नेक्षयं तया वन्ये शरणदारुमाचयम् स च सिंहो महादा मृत्युजन्धूतकेसरः मसूनिव विजन्वितः देव्या गणेशदैत्यश्च कृतं युद्धे महासुरैः यथेषां तु दुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवे ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिमन्त्रे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्याय श्रीदेव्यार्पणमस्तु। ध्यानं ॐ उद्युद्भानुसहस्रकान्तिमरुणां क्षोमां श्रोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामवेदिं वरं हस्ताब्जैर्दतीं त्रिनेत्रविलसदुक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमासुरत्नमकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाचः निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महासुरसेनानि रक्षकोपादयो योधिमात्मिकां सदेवी सर्वरषेणवरस समरेश्वरः यदा मेरुगरे सङ्गं तोरिवर्षेण तो यधः तस्य क्षित्वा ततो देवी लीलये वे सरोत्करां
जघान्तर्गणाबालिरन्तारां चेवाजिधनं चिच्छेदसदनं सद्यो विध्वजं चादितं दिव्यावशे विगौते शिवचिन्नधनवानमागुसै सच्चिधन्भाविरतो हतासो हतरासवे अभ्यदावत्तां देवी कटकचरमधरोसुर सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णदारुणेन प्रमूर्धनि आदिगानभुजे सभ्ये देवीमभ्यगदेवान् तस्या खड्गयोभुजं प्राप्य पवालवन्दनं ततो जगराशूलं च कोपादरूपालोचना शिक्षेप तपस्तु भद्राकालम् आसुरः जाजुलमानं तेजोषि रविमावता दृष्ट्वा तवा पच्छूलं देवी शूलमुचितः तच्छूलं ददादे तेन नीतं च समासुरः हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य चमुपथे आदिगामाय गारुड्य चामसं सोपेक्षन्ते मुपशा देवासतकामिकं हङ्काररूपितां भूम्बे पातयामास निष्प्रभां भगनां शक्तिं निबदितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितं शिक्षेव चामरशूलं पाणे सतीशमस्थितः तथा सिंहसमुत्पन्नाकमुकुम्बान्तरे मायोदेन युध्यमानो तस्थौमृति योधारोधसंसिद्धं ततोपेकासमुत्पद्य श्रीमहारथं कः प्रणादिद्रश्चेदमारस्य पृथक्पथम् उद्ग्रस्य रणोदेव्या शिलाफलदासिद्धं समातुष्टदेवस्य करालस्य देवी क्रुद्धा यदा पादे शृणयामास मातरं प्रणीता चौधरी पुराणस्य काव्याय मातृदेवं एवं सच्ची मानव महिषासुरं लांगु निपापति परमशिवमहर्षि महासुर संगमाधुरे गंगाभ्यामस्ति दुतशृङ्गविनाश्च खण्डं खण्डं युधां महासुर दृष्ट्वा सा चण्डिकां कोपं दत्त्वा साक्षित्वा शिवेपासं तं भवन्तमासुरं तदृशापुरुषं रूपं देवी बद्धुमासुपदे तथा सिंहो महत्वसुद्योजावतस्याम्बिकां शिरपुरुषं कथकां देवी विच्छेदसायकहे तं खड्गचर्माणसार्धं ततः सो भूनुमगज कर्णस महासिंहं तं च कर्षदस्तोकरं देवी खड्गेन निरकन्दनं ततो महासुरे भूये महासुते तथैव सुप्रियमासोदलोचनं माता चण्डिका पावृतं तपो पुनश्च जगसारूपलोचनदेवी साचितां प्रस्तां मधो यावत्पाप्यहं मया वेदवेदगमिष्यन्यासो देवतार्षुवाच एवमुक्ता समत्पन्ना सा रूढातं महासुरं पादेनाकण्ठे च शूलेनामुताडयदसुविपदाक्रान्तस्य निजमुखात् तत् अधनिष्क्रान्तवेदं देव्या विरुणसमृतं अधनिष्क्रान्तवासो युधमानो महासुर तया महासनादेव्या श्रेष्ठित्वा शिवान्यपादत ततो भागृतं सर्वं दैत्यनुनादत प्रसुतपरं जग्मो सकला देवतागणं तुष्टपुष्टां सुरा देवीं सह देव्यैर्हर्षभिः जुगोर्गोधं जुगुन्दवरथयो नूनुश्चाप्सरो गणाम् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणीमन्त्रः देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्याय श्रीदेव्यार्पणमस्तु ध्यानम् ॐ कालाभ्रावां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपालं त्रिशकमपि करेद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाररूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी ॐ ऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् तां तुष्टुवो प्रणति नम्र शिरोधरान् सा वाग्विप्रहर्षपुलकोद्गमचा देव्यायया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्ध्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूजां भक्तानतास्म विदधाति शुभानिशान यस्सा प्रभावमतुलं भगवाननन्दो ब्रह्मा
परस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बोधे श्रद्धा सदाङ्कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वान्नदा देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतो समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रया किलमिदं जगदंशभूत अव्याहृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जने स्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषे वेद्यासि सा भगवती परमासि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषां निधान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्ना भावनाय वार्ता च सर्वजगता परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नूरसंगा श्रीकैटवारि हृदयैककृता दिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहस्रममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि गणगौतमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं चरितमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहिषामहिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालमुचन्दसांसृच्छवियन्न सद्या प्राणान्मोजमहिषस्तदेव चैत्रं कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवति कुलानि विज्ञातमेतदनुदेव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मदा जनपदे श्वदनानि तेषां स्याशांसि न जसि दति धर्मवर्ग धन्यास्तेव निवृत्तात्मज भृत्यधारा ईशां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्न धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सर्दार्द्रचेता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ददैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवते प्रकरोति भस्म सर्वासुरा लोकान् प्रयान्तरिभवो हि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोऽग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दिशो सुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेत दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तदैतव चिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं जहन्त्रितदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वजेतं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकोऽत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्यैव देवि वरदे
भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगुणाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वरेण पाहि च प्रजानि सुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे रावणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि च दत्तघोराणि ते रक्षास्मांस्ताभुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते मिगे करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वदा ऋषिरुवाच एवमस्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमै नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां धातृता गन्धानुलेपनम् भक्ता समय स्थैतृदशै दिव्ये धूपै धूपिता प्राप्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् दिव्योवाच प्रीतां दृशा सर्वे तस्मत्तोऽपि वाञ्छितं देवाऊचुः भगवता कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो सीता परमापदः यशमर्थस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वृत्तदेवैर्धरदारादिसम्पदां वृद्ध्यस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेदा सर्वदाम्बिके। ओम ऋषिरुवाच प्रसादा देवे जगतोर्तितात्मन तदेदिक्त्वा भद्रकाले भगवान्तरितानि वा इत्यकृतं भूपसम्भूता सदा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्तरदर्शिनी पुनश्चङ्गूरि देहासा समुद्भूता यदा भवत् तदा दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुषु मया ख्यातमितावत्कृत्यामि ते ह्रीं ओं स्वस्ति श्रीमद्भागवते स्वस्ति श्रीमद्पार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्मथे देवीम् आत्मशक्रादिस्तुतीनां चतुर्थोत्सव श्रीदुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री उत्तरचरितस्य रुद्रश्रीमा सरस्वतीदेवतानुरूपचन्द्र भीमा शक्ति ब्राह्मणश्री बीजं सूर्यदत्तं सामवेदस्वरूपमहासरस्वतीदेवतमन्त्रचरितपाठै विनियोगः घण्टाशूलहलानि सङ्गमुसले चक्रं धनो सायकं हस्ताब्जै दधतीं घनान्तविलसत् शीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महां पूर्वामद्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भाभ्यामसुराभ्यां त्रैलोक्यं यज्ञभागा चता यदा मद्बलास्याता विसृतां तत्त्वतिकारं कौबेरमदयाम्यं च चक्र ते वरुणस्य च दाव्यपवर्णतीं च चक्रदुर्वाणी कर्म च तदुदेवापिनिर्धूता विश्राजा पराजिताः यदाधिकारादिशास्ताभ्यां सर्विनाकृतामासुराभ्यां तां देवी संस्मृतं पराजितं तया अस्माकं वरो दत्तो यदा अपस्मृता किलाभवतां नाशयिष्यामि तजनात् परमापदति कृतामतिं देवायमन्तं नगेश्वरं जगमुषतदेवी विष्णुमायां प्रतुष्टो देवौचो नमो देवी महादेवी शिवाय सद्मनमः नमः प्रकृते भद्रन्यदा प्रदा स्मतां हृदय नमो द्वितीय गौरी धात्री नमो नमो ज्योत्सना चेन्दुरूपिणी सुखाय सद्मनमः कल्याणप्रदां हृदय सिद्धे गुरुमो नमो नमोते भूप्रदां लक्ष्मी शर्वाण्यते नमो नमः दुर्गा दुर्गा भारत सर्वकारण ख्याति देवी कृष्णाय तमः सद्मनमः आदि सौम्यादेवदरदासे नमो नमः नमो जगत्पति देवी कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाति शब्ददा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु देवी देते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्था
नमस्तस्यै 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 नमो याद विसर्वदेशो भ्रान्ते रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणां अधिष्ठातिर्भूतानां चाक्लेषु या बुद्धिः सतन्तस्य व्याप्तिदेवी नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेन दिव्याभिधा च नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुधा सूर्ये पूर्वविश्वसंस्या तथा सुरेन्द्रदिनेषु विदा करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभयानि भद्राणि विहन्तु चापदः याचां साम्प्रतं ज्योतिदाता पयतैरस्माभिर्षाचिसूर्ये नमस्ते याता याच स्मृता जनमे वन्दिना सर्वदा भक्तिविनम्रमूर्ति श्रीरुवाच एवमस्तवादियुक्तानां देवानन्तर पार्वते नादमभ्याय द्वये जानविरपदनाथ प्रविधान सोपुरान् सोब्रोधपति स्तुतिरकाशाजा समुद्भूता ब्रवीचवे स्वधर्ममिद क्रियते सुमतिता निराकृते सविदेवै समेते स्वपनिषुमिर्पराजितैः शारीरिकोशात् तस्य भरवतः श्रितम्बिकाक्षिति समस्ते सुलोकेषु गीते सुतास्यामिनकथायां तु कृष्णाभोत्सा विभरते कालिकेति ज्ञातमजगदास्य तु तुम्बिका परमपुरुणं सुमनोहरं तदर्शमुण्डजन् तदचण्डो मुण्ड च प्रदोषं शुभयो शुम्भाय वाचा ज्ञातदीप्सुमरोगपसिति महाराज भासनिमाचलं तदिनैव चाद्रे नैव तादृगोचितरूपदिष्टं किञ्चिदुत्तमं दायतं गापसि देवी क्रियतां सासुरे स्वस्तिरत्मति सर्वाङ्गि देवति साधु श्रुतिमत्वां भवान् दर्शुमाराधियानि रतानि मणियोगजाश्वतिनि वैभवलोके समस्तानि सामदति प्रथम बान्धे गृहैरावता समान्तोजरतं पुरन्दरजातरुचां तदैव वज्रवाह्य समांसयुक्तमेतश्रुतिजयङ्कणेव्रतमतिं यान्तरासिविधिशोद्वतं धरणिधीरि महापद्मस्मारितो धनेश्वरात् किरीं दौजादेर्मालमलालपङ्कजं चतुरं चेवारुणामगे किञ्चनं श्रुतिश्रुति तथा चन्द्रमरोह्य पुराचित प्रजापते दिव्यरुद्रादिगदानां शक्तिरिद्वादापरिग्रहे निशुम्भशाब्दजाता चवस्तारतजाता नानि समस्तानि ते सहस्रतमति श्रीरन्तमेषा कल्याणि द्वयकस्मान्नगरे हते ऋषिरुवाचनि संमितवच शुम्भसततचनमुनियो गर्भेश्यामसुग्रीवं दूतं देव्या महावसरमिति चेति च वक्तव्या सावधगतवचनान्मा यथा चापेति सम्प्रीतता कार्यं दयालुः तत्र गतवतराजशरुदयति शोभनसाति देविनाथनम्बरतदा प्राह षष्ठमधुर्याग्राजवधूतुवाच देवी तदेशुमद्रेलोके परमेश्वररूपदुष्टोऽहं प्रेषितस्तेन सौसकाशम्यागता व्याधः सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि सदा शृणुष्वदा मम त्रैलोक्यमखिलं मम देववशानुगवक्यपाकनं सर्वानुपस्नामृतपदे त्रैलोक्यवर्धनानि मम शेषदा त्रैरचनं जहत्वा गतवेन्द्रवाहनं शिरोतमद्भूतमजुरतं वामरे भूतानि भूतानि मय्येव शोभने रत्नभूतां तां देवी लोके मन्यामयवंशामस्मानुपाकचतो रत्नभूजो वयम् अमामवाविशुम्भमुर्विक्रमचितं चञ्चलाभाङ्गिरत्नभूतासिवेतश्वरमदलप्राप्स्यते ससे मत्परिग्रहते विद्यासमालोचनमत्परिकृतां वच ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सदा देवी गम्भीरस्मिता च दुर्गा भगवती भद्रा एतं धारयति जगद्देवी वाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मेधा किञ्चिदोयतं दैवकतिपते शुम्भनिशुम्भशापत्यादिनिधिः किं तदृतप्रतिज्ञातमित्या कदा क्रियते कथं श्रुताल्मोदितात्प्रतिज्ञाया कदा व्राजो मां यदि संग्रामे सग्रीवोऽपि दर्भं विवहते यो मे प्रतिफलो लोके समय भर्ता विजते ताकृतो शुम्भोदरनिशुम्भमासा संजित्वा त्रिं क्रीणात्र प्राणिप्राणतो मे लघुदूत्वा च विद्रवतस्मैवं तं देवी वै महाकृते लोके कपुवाश्रेष्ठदक्षुम्निशुम्भयितैषां सर्वे देव न वै उत्तिष्ठन्ति समुखे देवी किं पुनस्त्रुमेगा इन्द्राद्या सकलास्तुदेवस्तुर्येषां संगशुभदिनं गतं तेषां स्त्री प्रयाससमुखं सर्वतं गच्छमये भक्तोपासं शुम्भयोगौरवामागमिष्यसि श्रीदेवी उवाचेव तद्बलि शुम्भनुमजादिवीराङ्गिमकरमतिदिगमचितापुरा सा त्वं गच्छमयमात्र तथा सूर्यनिराशयुक्तं करोतु त्वं स्वश्रीमार्गणपुराणसावणिकमणदेवात्मे देव्याब्दसमाधनां पञ्चमोत्सव श्रीदुर्गार्पणमस्तु ध्यानं नागाधीश्वरविष्ठरां मणिपणो तं सूरुरत्नावले वास्वदेहलतां दिवाकर्णिवां नेन्द्रत्रयोद्वासनामाला कुम्भकपालिनजगरां चन्द्रादचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाग्निलयं पद्मावधिं चिन्तयमृषिर्वाचित्याकर्मचो देव्या स दूतमर्षपूरितसमाचरमागम्य दैत्यराजा विस्तरात् तस्य दूतस्य वाक्यमाकर्णदृढतस्य क्रोधस्परादित्यनमधिपं मुलोचनाशु त्वं स्वजने परिवारितामनेतबलादुष्टां केशाकर्षणविवलं तत्परितरात् केचिदपरः शान्तव्यो मरो वापि यशोगन्धर्ववासु शिवाचिदां शीघ्रं स दैत्यो दुर्मलोचनः वृद्धशस्त्राणमधुराणां ततं यो स तिष्ठा तां ततो देवी दुहिता चलसंस्थां तकाध्वजे प्रिया इति मूलं शुम्भनिशुम्भयो नाचेत् प्रीत्यात् भवति मद्वरदानुपेक्षते तु बलान्यामेष केशाकर्षणविवलं देवी उवाच दैत्यशून्यप्रयुक्तो बलवान् बलसमेतबलान्यसि मामि वदत किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तशोभेतामतामसुरतं लोचनं करणितं भस्मदासकारां विगतकृतं सहस्रं श्रोणां तथां विगावर्षशिक्षणे तथा शक्तिपरश्वदैः ततोषडगोपात् कृत्वा नदं सुभैरवं
अबादासुर सेनायां सिंह दिव्य सवानां गांजी कर प्राण देते हैं सेन जाबरण आक्रम जागत तेरे नान्यान सगन मातुरन भीषण पाटियां श्री कुशान केसरी तथा दल प्राण श्रीरन से प्रधान प्रदाय विष्णुवास से सकिता दिन तापरे वज्रधन कुशाद निशं तत केसरा क्षणेन तदबलं सर्वं जयं नीतं महात्मा तेन कृष्ण दिव्य वर्णित गोविंद शुद्ध तमसुरं देव्यान हितमधुमलोचनं बलं च चैदं कृत्स्नं देवी कृष्ण तथा चोभ्यताधिपति शुभल प्रदाद्र आज्ञापयामाशतौ चण्डमुण्डं महासुरे चण्डे मुण्डबलैर्विपरिवारितौ तत्र कचित् गत्वा च समानीयतां रघुजीश्वरगजपद्वाय देवाय संशयुधे सदा शिशयुधे सर्वैरसुरैर्विनीयतां तस्य नाम तदुषायां सिंहजविनिपादसिंहमागमतपद्वाय गतिमतामताम्बिकाम् ओम स्वस्ति मार्गणि प्रणस्य पुराण सामणिकमन्वन्तर देवी महात्मे शुम्भ निशुम्भ सेनान धमलोचन मौजो नाम श्रोतवसे दुर्गार्पणमसोम ध्यायेयमरत्नपीठे शुक्लवृतं शरणवतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाग्रीं सरोजेशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कालारापदमालां नियमितविलसचोलिकामरवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपादरां मधुरमधमतां चित्रगोतभासि बालां सुमितशिरुवाचा आज्ञाप्तासे ततोदयचरणमुण्डपूर्वकमाः चतुर्गमलोपेदायुरपितदायुधाः तदृश्रुततो देवी विशन्दासंव्यस्तां सिंहसोपरिचलितशृङ्गीर्मति काञ्चनतीर्ष्वातां समादतुमतं चक्रतीर्थाः आकृशापजरादता नितसमीपगाः तथा गोपे गोपं चकारोचैरम्बिका तान् ऋणपितगोपेन चास्य वदनमर्षि वटभूतदा भृगुटिकुलतस्य ललाटबलगादलपकालिकरालवदना विनिष्कान्तस्य बीजने पीपाशने विचित्रकटवाङ्गधरा निर्मलैभोजनातिविचरं परिधान उष्णमर्जति भैरवति विदारवदना जीववरण बीजन निमग्न रक्तेन नन्दपुरी दिमगसा वैज्ञानिकपतिघाति निभानुसरञ्जयनितुलसुराणिमोक्षितत्वलनाशिकराङ्कुशकरैयुधकण्ठसमन्वितं समादयिक हस्तिनामुखे जीववर्णदैवतो योधन्तुर्गेरतमसातिनशनिक्षिपत्रदृष्णिश्वरपुकेन्द्रति वैर्वम् एकं जङ्ग्राहके शशिग्रीवायामत चापलादिनाक्रं चैवन्य मूर्धसैन्य मभूते तिर्मुतानि सहस्राणि सहस्राणि तथा सुरैः मुखेन चक्रारुषा तस्मै मतिदानि भवनं तत्फलं धर्मद्रोणं दुरात्मनं मूर्धाभाग्य जान्य न चातर्य तथा आसिना नेता केचित् केचित् कृत्वा कट्वाङ्गदाडिता जमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्रव्य तथा चण्डतत्फलं सर्वद्रोणं दुर्मातं श्रेष्ठा चण्डवेदद्राव तां कालमादिभीषणं सर्वशर्माभीमर्भिमाचिं तामासुराक्षतयमशक्रे च मुण्डा शुभ्धशस्त्रस्य तानि चरणानि निकर्मपुष्पाणि धनुमुखं विपर्यतार्भिमर्शपाणि गणादन्तौ जासिदृश हम देवी चंडमधावदा ह्रीध्वजासके सेनासेनाजनामुण्डमधावदां दृष्ट्वा तेन्दुनिपातं तपापयादिभुंसाकण्टकवितमृषा हतिश्रं तथा सेनं दृष्ट्वा चण्डनिपातं पूर्णं चण्डमावीरं दिशो विजयभयाधनुशिरचान्नस्य काली चक्रीत्वाचमुण्डमेव च प्रभचण्डरासमश्रमे वेदचण्डिका मायते वातो विरतो चण्डमुण्डमहास्वशु युधकेशं शुम्भनुशुम्भचारि श्रीवाजतामनितो दृष्ट्वा चण्डमुण्डमहासुरो उवाच कालीं कल्याणवृतं चण्डकावचः यस्मात् चण्डं चमुण्डं चक्रीततोपागतचमुण्डितो लोके ख्यातदेवीशतो ओं स्वश्रीमार्गणे प्रणसावणिके मनमन्त्रदेवी महादचण्डमुण्डमोक्षणां दत्नमो श्रीदुर्गार्पणमस्तु अरुणां करुणां धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमां देवीरामृतां मयोघै रहमे देव विभावये भवानी ओम ऋषिर्वाच चण्डे चणि ते ते मुण्डे चणि पादबलि च सैन्य चैते सुरेश्वरा तथा गोपराधीना चेता शुभस्पदा वन्देकं सब सैन्यं ते तेनमध्येशा आदस्य प्रदेते आषाढशितिरुदायिता कुमरं चतुर्शिति निर्यान्तं सबलेवृता कोटि विराणि पञ्चदशुराणं कुलानि वै शतं कुलानि दमरणं निर्गच्छन्तु ममाज्ञकालका दुर्दा और्या काल्या गेयसदासुराजिता सुजा निर्यान्तो गयत्वरितामैत्य शुम्भो भैरवशासनजिका महासैन्य सहस्रे भवविरदायान्तं चण्डिकां दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणं जास्वनीः पूर्यामस्तहरणीकग्रान्तं सिंहमानाथमदेव कृत्वा नन्निभघण्टाश्वनेनानिरन्दानाथमम्बिकाक्षोभुरिन्हयत् धनुर्जाजङ्घण्टानाथः पुरद्दिङ्मुखानिनादर्भीषणे काले जिज्ञे विस्तारिताननाथं निनादोपसृज्य दैत्यसैन्यचतुर्दिशां देवी सिंहसदा काले सरोषे परिवारिता तस्मिन्नन्तरे भूविनाशासुरदिशां भवयाम सिंहनमते वीरपिलानिता ब्रह्मेश विष्णुनां शक्तयः प्रशिरम्य तद्रूपै चण्डिकायोः यस्य देवस्य दुर्गं तथा पुष्णभानु तत्त्वदेविः तज्शक्तिरसुरां ज्योतिर्माय हंसुगिमान अग्रचाक्ष दुर्गमण्डलो आयता ब्रह्मणशक्तिर्माणि साविध्यते भाषिरी सार्वणाधिशोभाधारिणी
महाइवर्यां प्राप्ता चंद्रिका विभूषणा कुमारिका मयूर वरवाना युधिमाय ज्योतिर्नमिका गुरुपणि तथैव वैष्णवे गर्जा गर्भसंस्था शंखचक्रधा शंखहर्षहस्ताभि पाययो यज्ञवारा मतलब रूपम या विरोध है यशक्ति सभ्य तत्र वाराहि मे प्रदीतनु नरसिंह सिंह से विवृति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्राक्षे क्षिप्तरक्षत्र सन्निधिवज्रतैव गजरोपायरि सदा प्राप्त सद्रणेन यथा शक्तिदैव तथा परिवृतस्ताभिरीशानुसेव शक्तिभिः हन्यन्तामसुरशीघ्रमवृत्या चण्डिकां तदेव शरीरात् तदेभिनाचण्डिका शिवाशतनादिता सा चाधुं श्रीलमीशानमपराजिता दूततं गच्छ भगवन् पार्श्वशुम्भयोः भ्रूशुमनिशुम्भं च धनवति गर्वितो ये जानितान्वासदरदाय सममस्तिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देव हा सन्तो हविर्वजा यूयं प्रयाता पातालमिति जीवितमच्युत बलाबले पादचेतवन्तो युतकाङ्क्षिणा तथा गच्छतरिप्यन्तमज्जीवपश्यतेन यतो नियोक्तो तेन तया देव शिवा स्वयं शिवदूति लोके विस्थितः सा गति मागता देवी श्रुतौ चो देव सर्वागत महासुरामर्षापूरिता जगमुनित्रगातानिस्ता तथा तरते विभागेशक्तिवृष्टिभिः भवशो रुदतामर्षास्तां देवी मुरारयः सा जातान् प्रहितान् वानशुशक्तिवरश्वधान् चिच्छेद लील्यात्माता धनुर्मुक्तिर्महेश्वरितस्या कृतता काले शिवशूलपादविदारितान् खट्वाङ्गपोदितान् चारीन् सुकृवती विचरितान् कामण्डलोजलाक्षे पादवीरमतौ सा ब्रह्मणिचक्रोचतुर्येन स्मधामति माहेश्वरि त्रिशूलेन हता तथा चक्रेण वैष्णवीदत्तान् जगानो कौमारिता शक्ति गोपुरान्दिर्गुलिशपातेन शतशोधेति दानवाः पेतुर्धारिता पृथिव्यां विधिरोगवर्षेण तण्डप्रातुण्डप्रारब्धवशा वाराहमुर्धर्मदं चक्र नारसिंहचाराजदान्तपुण्यदिग्मगा चण्डाढाः सरसुराश्रिमदूते विदुषिताः पेतुपृथिव्यां पतितान् चाचकाताजयिताजपतिमदृढं क्रुद्धं वर्धयन्तं महासुरान् दृष्टाविपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारि सैनिकाः बलान् प्राणान् दृष्ट्वा जयदान्मातृगणार्धान् द्वैतं बाह्यो कुरुतो महासुरादिबिन्दुरदाभं पदशरीरतः सामद्पदति मेदिनां प्राणदासुरायुधे सुतपान्निर्जगतमासुरात्तचण्डीवसवचरणगते विषमताड्य कुलिशेनाथः सहस्रवज्रावशोणितं समतततोदाततुर्भस्ताद्भराकृयावन्तपितास्तस्य शरीराकबिन्दवः धावन्तपुरुषाजातः तद्वीरवीरपराविक्रमं तेजाभिदेवस्तदवर्षार्तिमवः सममातृभिरत्युग्रशतपादा देवी चाम्बुनशपशपातेन शतमसितो यदा पवारतं पुरुषततो चतुर्शस्त्रसा वैष्णवी समरेजेन वज्रचक्रणं जगानां दाताड्यां नित्यमसुरशक्तिभिन्नस्वधिरस्रावसमवै सहस्रशो जगति जगदासनमयशूलभक्तिबीजं स च विगतयादित्य सर्वा एव नरपृथक्मातृगोपसमाविशाशक्तिबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भवद्यो वै रक्तौकस्तेन तैशासुरासि सम्मुदिरसुरैः सकलं जगत् व्यावधमासितो देवा वैवा जगमरोधमं तदनुषण्णासुरान् चण्डिका प्रसुतरवाचकं च मुण्डे विस्तृर्णं वदनं गुरुपादसम्बोधनतिबिन्दोः प्रतिज्योतिभक्तिर्नानेन वेगिना वचन्ति चरिरणे तद्वान् माधुरमेष चयन्ति भक्ष्यमाणद्वाचोग्रहणोपनिचावलितां ततो देवै शूलं जगानतमुग्रणकाली जगृहे रक्तविशोणितं ततो सावशकानतचण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे कथापातलगवत्तदा तस्य देहातो श्रावशोणितं भक्तेन चामुण्डा समृद्धिचिति मुख्यसंयुक्ता ये च रत्नपादान् माधुरा सङ्घाचकातमुण्डा भवदशोणितं देवी शूलवज्रवानैरसेभिर्वृष्टिभिः जगान् रक्तबीजं तं चामुण्डाभिर्शोणितं तत्पादरक्तभिर्सङ्गमादानिकृतमयिबालकबीजमासुरः ततस्ते हर्षमतुलमोपुस्त्रिजानिपशेषां मात्रीकणो जातो रणतसङ्गमततो ओं सुश्रीमार्गणिपुरसावणिकमन्त्रे देवी महात्म्यं रक्तबीजमोक्षो रामाष्टमोत्सव श्रीदुर्गार्पणमस्तु बन्धोग काञ्चननिभां रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च भरेदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमेन्दोषकला भरणं त्रिनेत्रा मरदाम्बिके शमनिशं वपुराश्रयामि राजोवाच ओम राजोवाच विचित्रमिदमाज्ञातं भगवान् भवदा मम देव्याचरितमाहात्म्यरक्तबीजवदाश्रितं भूय जे जाम्यं श्रोतुमरक्तबीजनिपाते चकारशुम्भो यत्कर्मनिशुमचादिगोपनिशिरुवाच चकारकोपमुदनं रक्तबीजेन विनिपाते शुम्भासुरनिशुम्भ च हतिशनेशो च हवे हान्यमानुजहासेन विलोक्यामर्षमुद्मप्यधावन् आजगामावीरशुम्भोऽपि सुबलप्रदाः न्यान्तं चण्डिकां गोपधृत्वा तदयुधमदेवासि दिव्याशुं शुम्भयोः शर्वर्षे देवोग्रं
मेघयूरिवशतो चिचेदाभ्यञ्जनिकाशो श्रुतकृतार्यामचङ्गेषु शस्त्रौकैरसुरेशरशूरो निशुम्भो नेशितं खड्गं चर्मजातः सुप्रमताडेन मूर्तिसिंहं दिव्यवनुमतम ताडिदेवान देवीचूर्पिणासमतमनिशुम्भस्याशो चिच्येतचर्मजाभेष्टचन्द्रगां छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपशोसुरसमाभिशुराचकचक्रणामेकागतं कोपादमादिशुम्भोध जूलं चक्रादानमयतमुष्टिपातेन देवी चाचापचूर्णेन विद्यादं सोऽपि जिगेवचनिकामृते सापि देवतशूलेन भिन्नं सतभागतपरिष्कृतमायानुदेवी देवी बाणौगिरपादेत भूतरश्मिनि पद्ये भूमनिशुम्भे विक्रमाधरिते विसकुन्तपायुवदममेकां सरददागीतपरमितनिभुजैरिष्टाभिरतुलैर्व्यापाशेषं नमातमायान्तं समालोकदेवी शकुमादेव ज्याशब्दं च विधनुचकाराते दुसंप्रियमस्कुवर्णिचकण्ठादुनचयेन च समर्थते जनेजवतिदायिनाथ सिंहमानादित्याजिते मामदैः पूर्यामसिकनं गां तदैव दिशो दशकतकारसमुत्पदेकरं शुभमदाडयत् कराभ्यां तन्यदानप्लक्सनादिद्वैताराढासमक्षिं सुदुतिचकारः तैः शब्दैरसुरास्तेजोः शुम्भगोपं परं योधोऽस्मिन् तिष्ठति व्याजनामिकायदा तदा जयदेवी हितं देवैर्गाशंसितैः शुम्भिनाक्तियाशक्तिर्मुदाज्वालते भीषणा आयान्ति वनिकूटावासानिरसमौल्ग्या सिंहनाथेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं सिंहनिर्घातनिस्वनं घोरजीवद्वानमणिपदे शुम्भमकान्तान् देवी शुम्भश्चत्परहिताञ्जराञ्चेतशरीरुग्रशोधशस्त्रशदाचण्डिकाकृताजुलं जगानन्दं सततापि हतो भौमोपरिचितो निपात सतो निशुम्भप्राप्य स ततो निशुम्भसम्प्राप्य चेतनमातकर्मकजघानम् शरीरदेवी कालीं केसरिणां तथा पुनश्चकृत्वा पुनरामितं धनुजे सुरचक्रधेन दिशचादयामचण्डिकां ततो भगवते क्रुद्धो दुर्गादिना चेदतानि चक्राणि स्वचरिचायकांशतान् ततो निशुम्भवेगेनतामाता चण्डिकां विविधापदवै हन्तं दैत्यसेन समावृतः तस्यापतत् एवाशुगतां चेत् चण्डिकाकरेण सीतिधारणशूलं समादशूलकं समायान्तशुम्भमुरार्दनं हृदयव्याधशूलेन वेगवदं चण्डिकाभिनचितशूलविधानि श्रुतोपरा महाबलो महावीरतिष्ठेति पुरुषो वदति प्रसन्नवदत्तदा स्रजिच्चेदसिंहचगातुन्नशिरोधरान् काली शिवदूती तथा अपरान् कौमर्षिति निर्भिन्नके चिन्नेश्वरमहासुराः विरमणिमन्त्रपुतन्त्वैराः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्न विधा परिवारितुनिघातनिकृता भवे खण्डमनुचक्रण वैष्णव्यादानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रि हस्ताग्रवे मुक्तेन तथा परे केचित् विनेश्वरसुराः केचिन्नष्टामहाभजिता चापरे काली शिवदूते मृगाधिपैः ओं स्वस्ति मार्कण्डपुरसावनिकमन्मन्त्रि देवी महात्मे निशुम्भमोक्षो नाम नमोस्तव श्रीदुर्गार्पणमस्तु। ओम उत्तम दहेम रुचिराम रविचंद्रवहनि नेतां धनुषरयुधांकुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैः च ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि ओम ऋषिर्वाच निशुम्भं नीतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसमेतं हन्यमानबलं चैव शुम्भकृतो भृद्वजबलावलिपादुश्चेतं दुर्मादुर्गे कर्माभात् अन्यासमरमाश्रिते मायाते प्रणपतिवाच दैवाचत्यतृतिकामावरवशिता तुष्टमयी विशन्त्यो मद्विभूतयः तथा समस्तास्ता ब्रह्माणि तथा समस्तास्ता पृथिव्यो ब्रह्माणि ब्रह्मो कालं तस्या देव्यास्तनं जग्मुरेके वचदाम्बिका देव्युवाच अहं विबुद्ध्या बहु ऋषिरुवाच तथायुधं देव्याशुम्भशोभिस्वजां देवानामसुराणां च दारुणतरपरिचितैः शास्त्रे तथा साहित्ये दारुण्यतयोरुदमुद्भवे स्वरूपलोकभयङ्करं दिव्यानि शतशो मोचे अनताम्बिका वञ्चितानि प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चत्राणि दिव्यानि परमेश्वरी पवञ्जलेव गृहङ्कारोच्चारणतैर्देवी मा चाते सुसुरशोभि सा विधा देवी चिन्निधनुषितवता शक्तिमदाते छिचेदते विचरणितां तथा खड्गपादा शतचन्द्रभानुवत् अभेदावता देवी दैत्यानां दिव्येश्वरदिशावदेवाशु खड्गं चण्डिका धनुर्मुक्तदितैर्वाहने चर्मजागरकरामलमदाश्रदात् यद्चिन्नधनुसारदे चक्रमुद्ग्रं घोरमम्बिकानन्दनोन्दितः चीचिदपदस्य मुद्गरं शतैः चरे तथापि सोऽपि धावत् नामुष्टिमुदं वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये पङ्गवः
देव्याजं च बीजा देवी तलेनु दार्य तलप्रारभ्यतो निपात महितले सदते राजा सहसा पुनरिप्तो उद्पाद च वरिकुचर देवी कर्मास्तः तत्रापि सा निराधारयुधे तेजनिगनुदेघं नियुद्धं कीर्तदाते चंडिका च पुरस्परम च कृतपदं मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सूचनं कृत्वा देनाम्बिका सुद्वाद ब्रह्मयाम चिक्षेप धरणीतले सजीवतो धरणीमराभिमुषमुदं वेगदाभ्यदावदुष्टात्मचण्डिकान्तिनिजया तमायन्ततो देवी स्वदेवतिजनजलविद्यापादयामसिद्धाश्रयमजसि सा कथा सुपातोर्यं देवी शूलाग्रविचितचालेन सकलामृतिं सदिदीपं सुपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं महते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्शास्त्रमतीपापनिर्वृञ्जाभवन्नव उत्पादमेकासुलकाय प्राकसतमं जीवसारितो भागमान्यसंस्कृतपातिते ततो देवगणां सर्ववर्षनिवर्मानसा बहुनिधे तस्मिन् गन्धर्वलितं जगोः अवादिदेवानि पुण्यस्वाता सुप्रभुदिवाकरः जाजलचोग्ने शांता शांतातिजनित सुना ओम स्वस्ति मार्कण्डे पुराण श्रावणे कमनुते देवात्मे शुभ मोक्षो नाम दशमोत्सव श्री दुर्गार्पणमस्तु ध्यानं बालरविद्युतिबिन्दु किरीटां तुङ्गकोचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ओम ऋषिर्वाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरवनिपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुपुरुष्टिलाभा विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थित्या त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यं विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया भूरितमम्बयैतत् काते स्तुति सव्यपरापरोधि सर्वभूतायदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वमस्ता स्तुति एका भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनति सिद्धि संस्थिते देवी नारायणी नमोस्ते कलाकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्वभृतौ शक्ति नारायणी नमोस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणमये गौरी नारायणी नमोस्ते सृष्टिस्थितिविनाशनं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्ते षण्णागादीनार्थपरित्राण प्राणे सर्वस्य आरति देवी नारायणी नमोस्ते हंसयुक्तिमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारणे घोषामचर्के देवी नारायणी नमोस्ते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृष वाहिनीमाहेश्वरी स्वरूपिणी नारायणी नमोस्ते मयूरकूटवृते मयशक्ति धरणे कुमारी रूपचन्द्राणि नारायणी नमोस्ते शङ्खचक्रदा शङ्खगृहीतपरमायुधस्य नारायण नमस्ते गृहीतोग्र महाचक्रितं शुद्धमसुन्दरमरूपिणी शुभे नारायण नमस्ते नृसिंहरूपेण अग्रहन्तुं कृतोतमेतलोकतरण समिति नारायण नमस्ते किरीटिनि महावज्रशस्त्रणेनो जलचरितपुराण हरे चेन्द्रिय नारायण नमस्ते शिवदत्तिस्वरूपिणि सत्यते महाबले घोररूपे महारावे नारायण नमोस्तुते चंद्राकरालवदने शिवमाले भूषण चामुण्डे मुन्मदने नारायण नमस्ते लक्ष्मीलज्ज महाविदेश्वर भूषितरूपारति महाविदे नारायण नमस्ते मेधे सरस्वती भूतिवाद भावप्रवितामसिन्निधि तमृषित नारायण नमस्ते सर्वस्वरूप भक्ति सुमनते व्यवसायनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतद् सौम्य लोचन त्रिभुजनं लब्धो सर्वविधि विषयते नमस्ते द्वारा कलामत्यो क्रम शेष सुरसुदन त्रिभुजनो नो भेतिर भद्रकाल नमस्ते हिनस्ते असुरा श्री सा पंकज करो जल शिवाय खड्गो भवद चंडिके दामनाथ वयम रोगान शेषान पहांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति एतात् कृतं यत् कदनां त्वैव विश्वम् रक्षांसि यतोग्रविशासनागा यत्रारयोधास्युबलानि
तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वं विश्वेश्वरितं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्य पापानि सर्वजगता प्रशमं नयाशो उत्पातपाकजनितान् च महोपसर्गान् प्रणतो न प्रसीद त्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीडे लोकानां वरदा भव देवी उवाच वरदां सुरगणां वरमयन्मनसि च तत्त्वमिरणितो प्रयच्छामि तत् जगदामुपकारकम् देवाऊचो सर्वबाधा प्रश्नं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशं देवी उवाच वैवसुतन्दरे प्राप्तष्टमशमयोगे शुम्भो निशुम्भ जीवान्नमोद्भत्सेति जातशोधाकर्मसमूहः ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरपेते रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतरणिष्यामि विवर्जितान् सुदानवान् भक्ष्यन्ता चित्तानुग्रहान् विवर्जितान् मातुरान् भविष्यन्ति दाढिमे कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्तलोके च मानवासो वन्दो व्याहर्षन्ति सिद्धमृतदन्तिकां भूये च शतवार्षिकां मनामरिष्टां मनामसे वैष्णवनि सन्ता भूमौ समभिष्यामि यो निजतशतेन तृणं निरक्षिष्यामि रमणीयन्ते मुनिजाशदाचिमिति मां ततः ततो मखिलं लोकमात्मदेव समुद्वैति भविष्यामि सुरासयागे राविटे प्रणतारके जागमरिति वैज्ञानता यास्याम्यां भुवि तत्रविजवदिष्यामि दुर्गमाख्यं मातृत्विका देवी देवज्ञान सर्वे सर्वे महादेवी विघातं तन्वी नाम भविष्यति यदारुणां मां बाधां करिष्यति तदां राम राम ब्रह्मकित्वा शङ्केटपदं त्रिलोके सिद्धार्थवदिष्यामि सुरं रामनिजमां लोकदातो सर्वदा तदाधनुमताविशति तदा तदा तीर्यं करिष्यामि ओं सत्यमार्गणपुरणसावनिकमन्वन्तदेव महात्म्ये देव्यासुधनमेकादशूर्धश्रीरं श्री दुर्गार्पणमस्तु ॐ विद्युदामसमप्रभां ऋगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालघेटविरासेवितम् हस्तैश्चक्रगदाघेटविकिष्कांश्च चापं गुणं तर्जनीं विम्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देवी वाचे विष्णवै च मां नितस्तुजितसमाहितसां सकलां पादां नाशयिष्यामि शंस मधुकीटं नाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिचिन्तये तद्वद्वदं शुं शुमयः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां जयगीर्षोषन्ति जय सदा भक्तवरं सुस्तनमिता उपसर्गान् शेषं समारि सोदं दादेविदमुद्वादमहाव्यां श्रीदत्तप्रदे सम्यक् निदेमायतने मम पूजयमकरिमकर्मोत्सवे समवेतं चरितमचार्यमशामि च जानदा जानदा वाग्बलपूजां कृतं श्रुतिजिजाम्यां हृदवानिमं कृतं श्रुतकाले महापूजा क्रियते याच वाचुविदसंयमयमिदर्मात्मसुधाविदसमन्तविदधनासुधानिकमनिशोधजातं भजितेन संस्यात् श्रुत्वा मोहिधर्मात्मो ददा चतुर्दशवासुभागमचितेषु जायते निर्भय पुमानिभं सञ्जयं जातनिकुल्यां जोपनदे नन्दते च कुलं पुंसामात्मं शृणुतां सदिकृणि सर्वत्र स्वप्रदर्शनकटपीठशोकरासो महात्मं शृणुयान् मम उपसर्गाशमयातिग्रविराजदानादिविचरणां दीर्घारणभूतं सर्वदानां शेषणं ददानिकरमनदक्षुतिजाचनविधानविधानमहात्मा मां श्रीकारुभजन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 भज
देवी जन्मनं कृतधर्म यो देश जडितं जन्मे दुष्टते निवारणं तस्मै श्रुते वैरकृतं द्वयं द्वंसो मन जायते युष्मा कृते स्तुति याच याच परमर्ष विरता प्रमाण जगदास दासो वरचन शुभं मदे मरते परांतरे भावे दावाग्नि परिवारिता चतुर्षु विभावृता शून्य गृहीतो वापि चतुर्वेद सिंह वैग्रण यादव वने वनस्तभिः राजा कृते जाग्रतवते मदकृतो प्यासो कृते भवते येन असता पोते मानवे वदा सोचा विशेष संग्रामिस्तारुणे प्रजापतिविरासविधान प्रतिदेव हरिताम नरम जले संकटापराम सिंहादस्य वर्णसा दूरादे प्लायन्ते तमरचरितं मम
ऋषिर्वाचितुवाचण्डे भवति चण्डिका प्रचण्ड विक्रमाशतमि देवानन्दमदयदा देवी देवानाथङ्कस्वतिकृन्दावरदेविकवचर्देवदेवानिदेवता नित्य निशुम्भे देता च देव्य निदे शुम्भे देवरवैतु जगद्विदं श्री तस्मिन् मायुकृतलो विक्रम शुम्भे च व्याविरशेषपातालमय्योः एवं भगवति देवी सानिध्याय पुनः पुनः समूह कुरुते भूप जगत् परिपालनं तमैदा नमो यदे विश्वं दैव विश्वं नम्रसुयते सायजिता च विज्ञानं तुष्टावरि देव प्रयजति व्याप्तं तरगतं सकलं प्रमाणमणिजि समाकाले महाकाले महामाय स्वरूपया शैवकाले महामनिषेभवति जागृतं करति भूतानि ते शैवकाले सनातने भवकाले नाम शैव लक्ष्मी विद्या परागृहे जय बाबा लक्ष्मी विनाश उपजयते संपूजिता संपूजिता पुष्प धूप गंधा देवता आदि विद्या पुत्रांजय धर्म मतिम धर्म के देव संस्कृति मार्ग के पुराण सावने गुण देवी महात्मे पहले सुधी नाम दान शुद्ध से दुर्गार्पणमस्तु ध्यानं बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवरभेदिर्धारयन्तीं शिवां भजे ओम ऋषिर्वाचितगतं भूपते मातुमुतमवे प्रवासा देवी धारे जगत् विद्या तदैव क्रियते भगवतिष्ठुमाया तद्वयमे च वैश्यश्च तदैवानि विग्रहं वयन्ति मोहिता च भगिमशति चावरतं वै महाराष्ट्रं परमेश्वरवरदा शरणा भोगस्वर्गा वरदमर्कणिवाच इति तस्वचा श्रुत्वान् सुरदासनराधिपा प्रणिपतमाका भागं तमिषं सिन्धवदं निर्वृणते मध्यमध्यराजा प्रणेन च जगां सतस्तपसैश्च विश्वमामनसंश्रणतमम्बाया नदी प्रणतिं संसदे सच विशतपस्देवति विशतं पुरञ्ज पुष्पधूपाग्निदर्पणिन्द्राहारोचिताहारोधर्मणस्कौसुमाहितो तततुस्तौ बलिं चैव निःश्रेगात्रसिरुचितम् एवं समारयेद्रुस्त्रीभिर्वर्षितात्मनः मार्कण्डेवाच ततो वर्णिभो राज्यं ममेदमेति प्राज्ञानन्दोजितकारदेवीवाच स्वल्पे विरहो भेनिपते स्वमराज्यं प्राप्स्यते रिपु अन्नस्कलनभूय सम्प्राप्य जन्मदेवादिवासितसवनिको नाम मनुर्भवान् भूयि भविष्यते वर्णिको नाम मनुर्भवान् भविष्यति वैश्य पठितो ऐसे परस्मति वाञ्छितं नमनजं संचितज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेवाचिति तत्त्वामयोधो देवीलब्धाभिषमर्दरितो सत्यवर्ग्या ताभमेकदादिव्यं देव्यवरं एवं देव्या वरं लब्धा सुरदा जतरिहर्षभः सूर्याजमसमासादसावणिर्भवता मनु क्लीं ॐ स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराण सावणिक्य मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरतवशयोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोत्सवस्य दुर्गार्पणमस्तु ॐ नमः चण्डिकाय नमः चण्डिकाय नमः चण्डिकाय नमः चण्डिकायै